ଆଜି ରଥ କହୁଛି ମୋ ବଡ଼ ପତିତ ପାବନ ବାନା ସେ प्रस्तुत करू ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଘଟକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୟ कालिया कालिया हेले ता बहु कहले मत स्वामी को भूत लगिगला स्वामी को भूत लगला गुरु गाड़ी कर जत बहुत एक संग्रह महादेव को कहली अल्प विषय आगे